Luke chapter 11 verse 42. Luke 11 42. Luke 11 verse 42. But who unto you, Vafarisi? Kombo eka n'wina Vafarisi, for you tithe mint, rue, and manna of herbs. Hikuva mi humesa evukhume bya minti ni bya rue ni bya tinxaka hinkwato ta swa le masin'wini, and pass judgment and the love of God. Kutani mi sukela eku avanyisa loko lulama na rirhandzu ra Xikwembu. These ought ye to have done, leswi a mi fanerile ku swi endla, and not to leave the other undone. Ku nga ri ku sukela leswin'wana swi nga endliwanga. College. And ntlawa lowu a wu vitiwa ntlawa wa Vafarisi. A va ri Vajuda, a swi vuli ku ri ko va rixaka rin'wana. A va ri Vajuda mara a va vitiwa Vafarisi hi mhaka ya tidyondzo ta vona. Ku fana na namuntlha loko vanhu va vitiwa hi vito ra kereke ya vona, va ku lavaya i Vazalwana. A ni masiku lawa ku na vanhu lava vitiwaka Vazalwana, ku na van'wani va vitiwa Masiyoni, ku na van'wani lava va ba edrese karhi va jikajika va bani xigubu va vitiwa va-apostola. Ma swi vona swa hi ndlela liya. Se a swi fana loko mine khombo n'we Vazalwana hi ku vukhume byo ma humesa mara a mi lulamanga. Amen. Se that's why vanhu lava a va vitiwa Vafarisi. Vafarisi a swi nga fanele loko va vita rixaka ro karhi, ku fana loko va ku Vachangani, Vavenda, Vasotho, a swi nga fani na swona. A ko va ntlawa woluwa wa vukhongeri ni ripfumelo ro karhi. Na vo Vasaduki a va ha ri Majuda, mara vo vitiwa Masaduki hi mhaka ya tidyondzo ta voho leti a ti nga fambelani na Bibele. Bibele ya nkarhi wolowo a yi helela ka buku ya Malakiya, a yi helela hi nawu wa Moshe. Amen. A ku ri swiphemu scroll. Se hoti Jesu u ri mina khombo n'we Vafarisi. Vafarisi i Vazalwana va nkarhi wa Jesu. Se Vafarisi laha ku na tinxaka timbirhi, ku na Vafarisi ku na Vasaduki. Vasaduki hi lavaya va nga pfumeriki leswaku ku na vutomi byin'wana endzhaku ka ku fa. Munhu loko a file u tlhela a pfuka a hanya, mara i vukhongeri. Kumbexana va pfumela ku resurrection yi ta va kona hi siku ra ku, mara leswaku loko munhu a fa sweswi u ya tilweni a va nga pfumeli. That's why ku na tidyondzo ta ku tala masiku lawa, ku na tikereke ta ku tala ta Vusaduki mara a ta ha vitiwi Vasaduki, ti vitiwa hi swin'wana. Mi kuma ku ri yi vitiwa hi vito rin'wana mara i mitlawa yo karhi, mara dyondzo leyi ta Vasaduki ta ha ri kona ni tidyondzo ta Vafarisi ta ha ri. Mitlawa leya mimbirhi, spiriti leswa swimbirhi swa vuxisi swa ha ri kona. Vasaduki ni Vafarisi va ha ri kona namuntlha. Amen. Vazalwana i Vafarisi. Lavaya van'wanyani va tidyondzo leyi ta ku loko munhu a fa a ku na loyi a ya ku tilweni u ta va a tumbele hala hansi ka misava. Van'wani va ku moya wa yena u ta va u tumbele matini lwandle. Van'wani va ku hayi u ta va nga ha hanyi, u yimele siku ra makumu. Va ka Jehovah Witnesses va ku hawa ku ta pona 144,000 ntsena, hi vona ntsena va nga ta nghena tilweni. Ma swi vona. Se vanhu lava emintlawa leyi mimbirhi loyi a nga pfumeriki leswaku loko munhu a hundza misaveni sweswi wa ya tilweni ntela, a ku hayi va pfumela ku munhu u ta pfuka mara hayi ku ri loko u fa sweswi u ta va wa ha ri koho kun'wana misaveni etikweni rin'wanyana. Va pfumela ku loko wo fa sweswi u file, u yimele siku ra makumu ra ku avanyisiwa. Kasi hosi Jesu a nga ha nyiki xikombiso laha ka buku ya Luka 16 a ku ri na xifumi na xisiwana. Xifumi xi va xi lova hi nkarhi wa Moshe xi ya tiheleni, xisiwana na xona xi lova hi nkarhi wa Moshe xi ya etilweni, xi ri na tatana Abrahama. Hi loko xifumi xi hlamala xi le tiheleni kunene, xi ku wehe Lazaro, wehe tatana Abrahama, kombela Lazaro a ni nyiketa eximatanganyana laha ni nga koho ka vava, ku na ndzilo, ku na malangavi, ni le ku tshweni, ni omeriwile ni khomiwe hi minkolo, a xi ri mananga wa tihele. Amen. Ku vula hosi Jesu a hi kombisa leswi nga le matilweni, kasi a yena hosi ya tihosi a byela ku lexiya xi nga vangiwa na yena ku yiva la tlhelo. Loko xi ku hosi a xi ri tlheleleni, a xi ri tlhelo ra xinene ra Jesu, a xi thayipa yini na, a xi thayipa ku xi ta hundzuka. Dasa xi ri hala ka right hand side ya Jesu, lexin'wana xi hala ximatini xi thayipa vumbuti, leyi a xi thayipa vunyimpfu.
ani hosi Jesu uri timbuti ava kota timbuti tinyimpfu timbuti swi ri hala ka ximasi tinyimpfu hala ka xinene. That's why lexi va va xi fambela hala ka xinene a ku ri spirit xa xo xa predestination a xi ri predestinated na xoko xi nga hundzuki xi hume nhloko. Amen. A xi ri predestinated mara a peri xi trepekile xi ve foolish virgin mara xi poneti last minute. Amen. Se ku na munhu wa kuma ku predestinated mara a nga ri mhaka swa xikwembu o hanya so mara a swi tiva ku xikwembu xo xi kona a ku hayi ni nga sifa ni ta endla pulani ta hundzuka swi nge endleki mara wo njanyana xidyonyana ku fikela next week endla ka next week ni ta hundzuka ni nga zanifa karhi xi n'wi rivata satana xitsongatsonga a za a tikuma a sila ka phaseka kwini etiheleni mara lexi a xi ve na nkateko swinene xi tele ku va xi vamba because xipiriti lexi nga na xona xa predestination xi na emfungo wa moloko etimali endzeni ka xona vo tikuma va xi vambe hala evokweni ra xinene ra Jesu ku komba leswaku xo rito xa ri pfumela xo kala mahanyelo ntsena mari rito ro xa swi ku ntiyiso xo va mhaka ya ku i foolish virgin xi la a xi phose ku va foolish virgin. Amen. Mari hi mhaka ya ku xi predestinated that's why la xi hambana xi nga si nyikela moya xi kume grace. Se hosi Jesu lo xi tshika ku ri handla xi tshika ni ta xi yimela loko semanye xi ri kusuhi ni ku fa. And then loko gandzelo ra xo ri humesiwa gandzelo kakade hi xo munhu wa ku sungula ku va a benefita ka gandzelo ra hosi Jesu. Hinkwerhu nga za hi benefita hi xona xa ku sungula ku benefita same time xi namba xa nghena tilweni same time. Amen. Xi ri kwalaha ku a xi tshama xi hundzuka xi yiva ku dlaya Jele a xi yiva ngopfu xi humesiwe Jele xi tekiwa xi vambiwa swidyoho swa xo a swi tika ngopfu. Amen. Mara xi ku hosi mentiso na u tiva no rivatiwa hi ku rhandza eminambi ya misava mi twele vusiwana ndzi tsundzuke mfukoni wa wehe hosi leswi n'wana xi n'wi rhuketela a xi nga vi predestinated xi ku hayi phela a xi nga tshembi ku ri loko xi heta ku fala xi ta tikuma xi ri tikweni rin'wana karhi xi hanya xi fambafamba a xi nga tshembi lexiya a xi na xipiriti xa vusaduki. Amen. Xi nga phela va koho vanhu lava nga tshembeki vana va xikwembu mara xikwembu xa ku xi koho kunene mara xikwembu xa ku xi kona hi kunene mara xi koho xikwembu mara mihlako loko ni yi twa mara ni ta va ni ri kun'wana njhani a swi twisiseki phela ni ta va ni file mina ni ta va ni nga ri kona. Amen. Ku na vanhu lava nga tshembeki wo ka a nga tshembi wo va leswi a nga xiswo a nga predestinated vito ra yena a ri kona ebukwini ya vutomi ene ku za a nga tshembi i mhaka ya ku va a kala emoya wa vululami the spirit of judgment kumbe the spirit of justice the spirit of love. Amen. And love leyi a vulavulaka yo vula ku rhandza ku lulama phela bibele ku rhandza hosi xikwembu hi mbilu ya wena hinkwayo hi moya wa wena hinkwawo ni ku anakanya ka wena hinkwako ni hinkwaswo leswi nge ka wena. Xikwembu yini khale phela xikwembu i ku lulama hinkwako I'm the way the truth and the light. Xikwembu i ntiyiso i rivoningo i ndlela ya ku hanya it's the only way to eternal life. Amen. Ku va munhu a qualify ku va a kota ku hanya hi laha ku heriki u fanekele a rhandza vululami leswi bibele va nga hi tsalela xona xo va xa ku hi guida kahle n'wana wa xikwembu a nga niti bibele ku va a hundzuka to be honest. Amen. N'wana wa xikwembu a nga niti bibele ko va enawu lowu nga tsariwa hansi u tsaleriwe lava homboloka leswaku va a va yisiwa in black and white. Amen. And then bibele number 2 i school master i vudyondzisi wa hina yi endle leswaku kota ku confirma leswaku leswi hi pfumelaka swona hi swona swa right. N'wana wa xikwembu loko a hlaya bibele swilo leswi a swi kumaku i swilo leswi nga endzeni ka yena before a yi hlaya loko a vona eku lulama ka xikwembu hinkwako bibeleni a vona ku Yesu u n'wi ferile bibele a yi lavi leswaku hi dlaya vanhu bibele a yi lavi leswaku hi zondana bibele yi lava vanhu va hanya rirhandzu phela bibele kahle a va hembi lava nga pfumeriki loko va ku i buku ya ku lulama ya ku endla leswaku va ni kurhula misaveni va vulavula ntiyiso eka loyi a nga hlawuriwangiki leswaku a gandzela xikwembu yi n'wi endla leswaku a olova ku va ni kurhulanyana ni lowo biha a hungutanyana vubihi bya yena phela bibele yi tsaleriwe lava homboloka leswaku va ta kota ku va va nyikiwa nawu va kombisiwa leswaku va famba hi ndlela yo karhi lowo lulama a nga ni matsalwa lowo lulama a nga ni bibele se bibele loko hi hlaya hina vana va xikwembu hina hi nga lulama hikwalaho ka Kreste hi hlayela leswaku eku lulama loko hi nga na koho endzeni ka hina hi nga na koho ha Kreste eku lulama loko hi nga hlawula kona
kumbe ri voningo leri nga ri hlawula ematshan'wini ya xinyama hi kota ku swi vona hi swi verifier yi swi hi bela xitempe leswaku hi kota ku swi twisisa ni ku amukela eku lulama loko hi nga nyikiwa kona hi Kreste hikuva loko Bibele a yi nga ri kona a hi nga ta swi kota ku amukela ku lulama loko Kreste a hi nyikeke kona hikuva a hi ta hleketa ku kumbexana ku lulama i vuphukuphuku kumbexana ku lulama ka hluphekisa kasi Bibele yi endla leswaku hi swi tiva leswaku hina hi nga hlawula endlela ya ku lulama endlela ya ku lulama hi yona ndlela ya vutomi hi yona ndlela ya ku hanya ka ha ri hava yin'wana endlela ya ntiyiso ni vutomi amen tindlela na ntiyiso na vutomi hosi Jesu ka ha ri hava yin'wanyana ndlela na ntiyiso na vutomi hi leswo lulama ntsena leswa kahle ntsena i justice i judgment justice hi leswiya swako loko munhu a yivele un'wanyana kutani a ya endhuneni kumbe eka magistrate va fika va avanyisa va languta loyi a nga yiva a ri na nandzu loyi a nga yiveriwa va lerisa loyi a yiveke leswaku a tlherise leswi a nga swi yiva kumbe a swi hakela i justice loko ku pfumala justice leswaku a ku na vululama loko loyi a nga yiveriwa va kuma leswaku i xisuwana loyi a nga yiva u pfumile u yivele xisuwana embuti ya xona eka timbuti tinharhu lexi nga na tona ye u na 1000 wa tin'wana timbuti laha ku nga ri na vululami muavanyisi u fika a yimelela xifuwo a ku wehe xisuwana wehe a wu swi voni ku ri xisuwana ni ndhawu ya ku va u veka timbuti ni tshanga ra timbuti a wu na tona hi nge n'wi tekeli mbuti loyi a nga ku yivela yona hi ku u na mathanga ya timbuti ku timbuti leti ta kota ku hlayiseka so antswa we xisuwana futhi u nga vi ni timbuti hi namba hi teka timbuti letimbirhi ti nga sala hi nyiketa loyi a nga fuma a swi antswi u ya tirhela yehe kunene na u lava timbuti ta yini hi ku xisuwana u vula leswaku timbuti tinharhu ti twini swi antswa hi teka hi nyika xifumi hi ku a ku na ku lulama that's why mi vona laha misaveni munhu wa ku va na mali loko ka nghena kerekeni va n'wi nyika na position hi 1 week nkarhi wun'wani hi 1 month mara lembe ku va ri hela swi nga hlola ngopfu a nga swi kuma position ya vukhangeri loko o nghena a fumile a ri na yindlu wa kahle ni movha wa kahle na ntirho wa kahle hambiloko a nga tivi eku chumayela va ta za va n'wi chumayerisa hambiloko a nga tivi ku yimbelela va ta za va n'wi yimbelerisa hambiloko a nga koti nchumu eka leswi va n'wi vekaka ka swona leswaku a swi endla kwala ndlwini ya Xikwembu va to n'wi phusha va n'wi fostela hi ku i xifumi loko ka ku nghena xisuwana va rivala na vito ra xona xi vutiwa every Sunday kambe we man what's your name again kambe vito amen va rivala vito ra xona phela xi tekeriwe enhlokweni xisuwana that is lack of justice a ku na justice a ku na judgment mara vonani Vafarisi a va Bible college Vafarisi a va pfumela leswaku munhu wa fa a pfuka and then a ya tirhweni kambe a va nga fambi hi rito ri helela a va cincacinca swa ku tala va swi mikisa na ti-tradition va ku loko wo dya swakudya u nga hlambanga mavoko u khomile u thyakisiwile u fana na Vazalwana va masiku lawa va na swiyila leswi i swilo leswiya swa i xipiriti xa vuloyi lexiya xa khale xa vanhu va Afrika xa ku loko wo ba matsana u ku loko wo rhandzilo u nge teki nsati loko wo kwarisela bodo ta fela nsati wa ha ri ntsongo loko wo vona mhakedyana u vone noyi loko wo vona lexa mhankhudu xa awu xi karhi xi rila kwala ndzhaku ka yindlu i noyi ku vakacherile kasi i nyanyana ya Xikwembu xilo lexiya n'wana wa Xikwembu a nga hanyi hi swiyila a swi kona phela Bibeleni ku lava nga tsala leswaku loko wo vona lexa mhankhudu xi ri laha ndzhaku ka yindlu swi ri u vakachele hi noyi mara Vakreste va masiku lawa va khome etidyondzo ta Vafarisi va teka gospel va yi mikisa na swiyila va bonyetela rito ra Xikwembu va mikisa ni vuloyi bya vona kwala ndzeni ka swona amen kuna van'wana va timhangedyana va ni byela mhangedyana amen va ku hey va ri le kaya le khongeriwaka koho le
because le crash le bana ba ko ku eti mange jack ja ba lo ba le ku fe a ba lo eti mange jack sinyanya amen iti nyanya nta bisiku ma ta shikwe Maria nyanya bisiku na so le cha ma ku de sha au shi anya no bisiku shi ko kambe ba ku de shi pe ne ya ma dogo ise le pe ma ba ma a pe le ba ona pe 3 le cha shi ko ba le sha ma khata bi le ra ma ku amen le cha ma ku lo ku show melela Vari inoi, I know it's nyanya. Later mange jana kusu melela vari maloi. I valoi. Go back to nyanya. So nyanya so ngaku kondo nyanya mara actually nyanya. Amen. Go back shifuota shikwe. Why o muyo banga ipumbi buloi kuya ti. Ukuyeke kwa tara. Amen. Loko mela uku kwa. Ambelo ko yofika ifela kwala ka reita ibada ifika ifela kwala ndangu bo khoma ba tsema kollo ba sweka speed amane bulu ba ko ukule ya baloyi itala ka ribada ita ikarita la ndangu la bo ilokushi wa hansi kububa koka speed ba kokela itumbe ba hlubetela batya ni matanza hinkwaswo ambelo ko ukuyo to ka yenda yitikela matanza ndaka indo yanga bo yiva matanza la batya malokota leita tikhoba kwa diwe vari shaloya vari kutenoi kuenyanya na xikweli kwa va tinkhoba amen na lesha manga dya loko xi humelela xa bebe vari valoyi hi xichangana loko wa lora mulungu loko ya hapula a va ku lore no hi satana lava valungu ri pfumela ku ri hi xinto xa vo loko lora munhu wa ntima lore satana swi nge endleki hleketa tani ni ta vutomisa n'wana wa mulungu wa chomi ya mena ku ri loko lora munhu wa tiva ri byele tiso makwenu a nga ta va lore satana amen swi nge endleki na vo va ri lore vaveni i babuli amen wa yi lora babuli va ku ri ku na mimoya yo biha laha va yi lore munhu wa ntima amen na vo va fanele va hleketa so ne a hi tiva ku loko u lore mulungu u lore babuli loko u lore mulungu a loranga babuli u lora munhu wa munhu wa xikwembu loko u lore mulungu a wu loranga satana ene a hi vaveni kumbe nkarhi wun'wana va ku i nyoka ya n'wamlambu va ku loko u lore mulungu u lore en'wamlambu i nyoka ya le matini leyikulu loko u lora mulungu i swiyilayila i swipiriti swa tidyondzo ta vukhongeri bya hina vantima bya paganism vukhongeri bya vuloyi na vun'anga ni macomana vukhongeri bya ku khongela vanhu va ku fa vukhongeri bya ku khongela emirhi swihlahla swigodo vukhongeri bya sweswo swa timhamba swa ku phahla ni ku hlahluva hi sweswo swa xintima va swi teka va swi khunguluxa va susa kwale mancomanini va ka va swi nghenisa endzeni ka denomination loko a khongela munhu a ku faya a wela hansi loko a vumbuluka ku dhumbuka ku nyoka va ku i spiritual devil worship i spiritual devil worship loko a wela hansi a ku dhumbu hi va a ku na ku nyoka va ku i spiritual devil worship i devil worship i makume devil worship munhu wa va se manje lo vumbuluka laha hansi a ku dhumbu nga ku nyoka ndzi ta fika lebyi bya vafoni ta bikari ndzi ku na spiritual devil worship kotswa a xana ta ku loko vona ku aku dhumbuka ku nyoka i spiritual devil worship amen una ti-sign ta kona a va va lo byela hi xikwembu mi nga xi hi munhu vo vona munhu a ku va ku ri devil worship xi dya munhu xi nwa tingati ta vanhu that's xi ku i ri devil worship amen kasi i ti-spirit ta ti-deception going back again ka Revelation 13 ka power ya xivandzana ku ya hi dyondzo ya hina ya sonto amen i matimba ni masingita ya xivandzana vanhu vo vumbuluxiwa ku endleka swa hi ndlela liya vanhu va sungula ku tshemba leswaku evayisa lava i vakreste i vatotiwa lava nga totiwa hi xikwembu va totiwile vanhu lava vaswona va khongelela wawa wa va nga ri loko va khongela wa hanya vo vulavula hi kuwa ntsena kuwa vanhu va watetela swi lunghile na hi mfundi swi hleketaka loko owa swi ri hanyile mara munhu loya a khongeleriwaka awa u ta tlhela a vuya mundzuku a khongeleriwa u ta wa lembe hinkwawo ni vanhu va swi kirema ku ri mani loko u khongeleriwa swi endleka awa swi nge endleka nga wi ene na yehe wa swi tiva loko a ye wa swi tiva ku ye ku weni ti ashara va swi tiva n'wi ashara va ri fine va swi nge endleka nga wi amen
It's because we're under that power. That spirit is just a deception, the enticing spirit. Now you're convinced. Let's go under power of spirit. Look, I have hallelujah. 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 Before this, they are so much passing to me. Come, Abumbuluka. Hallelujah. Hallelujah. Bakumaya sikobuesira khoma bakumbuluka. Ubulusha kereke mfana bakumbuluka. Lokho uma kereke. Bakaba badela labanga kereke bakumaya sikobuesira. Wangangeni kereke abantu bashikuma. Wangangeni kereke abantu bakaina. Metabona matimba ashikwembo. Mfundiswana ukhongele bakereke kwayiwe kubuluka. Uthi ashara tingazi tivi kuwanti ashara tire hansi kama timba molo koti tibumbuluka. Ngari ti ashara. Mfundisa chika power. Unangi power. Wakata isu celestia. Loko ayata kuna basiki mabaimente. God is spirit, it's enticing spirit. Yes, power you call mara I power ya shwembule yi deceive akuba. Molo kwesima it's not a spirit of deception. Molo kwesima unge wisimu nga ngorisi. Loko ba awise molo kwesima afanele ahorise. Molo kwesima au endi sokusunga twakani. Amen. Molo kwesima ishikwembu ishibili. Loko kongeleriwa. Uto hanya mabati. Amen. Akona pela bibeleni. That's na wana apostola na profeta na umwe. Langa tamaenda tselelo za power. Fire. Abumbulisa wa kereke na sukola kereke tale bibeleni na sukola. So bati kerekeni tabo farisi jana monka. Ambi ba farisi lava khale abanga engi leswa khada kubumbulisha ba. Amen. Vaso shwa farisi wana power ya shibanda. Amen. Va operate the power ya shibanda. Va pumela ku Yesu ihosi. Ene lava feke va fuka, va pumela. Va saduka va pumeli. Va saduki va fambelana ni lava va ko va pumeli leswaku loko munhu a hundza misaveni ya tilweni sesi. Eti denomination ta ku hambana because the denomination kuna lava nga tshembeki leswaku kuna tilo. Kambe va tshemba leswaku la misaveni ta tlhela ya fana va Jehovah Witness. Lava wela ka va saduki. I va saduki va nkarhi wa sweswi. Kuna lava va ku tshemba leswaku u ta pfuka fana na Vazalwana. Va tshemba leswaku u ta pfuka mara va hunduki. Ene va teka ti-culture and tradition kuloyi va mixa kwala ka swilo sweswi swa Xikwembu. Van'we hi twa ku va khensa va le tin'angeni. Amen. Van'wanyana matimba lawa vo anointiwa hi Sathana. Wa ehlisa anointing letiya. A nga va lo siyela ngangeni ni. Anointing una yo. Phela Sathana is an anointed angel. Sathana is a fallen angel. Amen. Utotiwile. Bibele yi ri xivandlana xi ta teka matimba xo hinkwawo. E dragona xi teka matimba hinkwawo xi nyika xivandlana i mali Vazalwana i denomination. Amen. Loko xi teka e power liya xi va nyiketela va endletela masingita leswaku va ta endla yini va ta hambukisa misava. Na vohovina a va swi tivi leswaku va totiwe hi xivandlana. That's where it becomes work and territory. Amen. That's why loko n'wi chumayela ku va n'wi khondzisa a swi nge olovi because na yena n'wini u tiva leswaku na nyiko ya Xikwembu. Swa ku anointed wa swi tiva. He is a Christ. Christ means the anointed one. That's who leswaku Jesu ta repita nakambe. Fana message wa last Sunday. Amen. That's why it is false Christ. I va totiwa va mavunwa. I vanhu va mavunwa lava nga totiwa. Va totiwe hi manxaka. Va totiwe hi xivandlana. I anointing ya Sathana. That's why mbona loko va tlhokile va ti expose. I anointing leyi va nga na yona yi endla leswaku a nge swi koti ku tloka xiketi xa ku hundza matsolo. I anointed first. Anointing. A nge swi koti. Anointing yi endla leswaku a ba xiketi a koka xi fika hala ti languta xivukwini ku ya hi anointing ya yena yi endla ku ri a ti expose a ti manya hinkwaswo ni suti swi humela handle. I anointing anointed. That's why a va tani loko a ba makeup hinkwaswo a ti chuna hinkwaswo a kha ti languta a kha practice ku ri wa kholela njhani vavanuna wa va swinyela njhani tihlo hinkwaswo njhani kwala xivukwini. Loko a huma is an anointed angel of darkness. Amen. A huma ekerekeni ya yena va fika va ba va fire va n'wi va ba va fire se va swi tiva ti-achara ta ku va khoma ni mathawula hikuva tiva ku a ku dlokiwila kerekeni. Amen. Va khome ni swithawulana hinkwavo va khomelana la loko a vumbuluka va fulengeta va swi tiva ku ri a ku dlokiwila kerekeni ya ka hina ku laveka mathawula. Amen.
va swi tiva van'wana vana va swi tiva ku leswi va swi endlaka swi wrong vo ti endlisa hi vona wa va khoma mathawula loko ve va dzoke kahle vavasati lava va swi tiva leswaku loko a dzoke buruku a timanyile a nga languteki kahle loko va ku awa va nga dzokangi xiketi va ku hi thawula va swi tiva vana vo ti endlisa va swi tiva leswaku va khandzela satana vo ti endlisa hi vona amen a va sukele mathawula ke loko va karhi va vumbuluka vanhu va ti vonisa amen loko vo a va swi tivi ma swi vona ku ri va avanyisiwa kahle straight fair wa swi tiva xidoho xa vona denomination ya swi tiva xidoho xa yona amen na vo vafundhisi lava va swi tiva leswaku va hemba va lo tolovela mavuno lawa so va tshikela ku humeka wona fani munhu wa ku hanya hi ku yiva loko mi n'wi cincisa ku yiva mi ku se u fanekele u ya ti tirhela hi mavoko ya wena mi ta va mi n'wi tikisela ngopfu swi ta n'wi tikela ngopfu amen u tolovele ku yiva se lavo vafundhisi lava va tolovele mavunwa ni ku hanya hi ku yiva there is no justice there is no mercy there is no love ma vona se va yisa lava vafarisi lava Jesu la athaka va Vafarisi a nga athaki Vasaduki u vulavula hi Vafarisi straight n'wehe Vafarisi vukhume bya tinxakaxaka hinkwato swa le masin'wini hinkwaswo matsavu hinkwawo swi vita mavito ya swona hala ka Matewu wa swi vita u vita na vakhumini lava vulavula hi timinti na tiruwe va ri ni tinxakaxaka hinkwato ta matsavu ma humesa evukhumengini ya hosi a mi xothisi ma vona muzalwana wa humesa minyikelo muzalwana u teka miyindlo a yi xavisa a nyika mfundhisi a fika a nyika kerekere karhi va n'wi xisa hala tlhelo wa nyikela na tlangi muzalwana movha wa xavisa a yisa mali ya koho kerekeni ni pension ya ye wa teka hinkwasa va hlupheka va nyika kerekeni loko se va n'wi xise kahle amen kambe a nga hundzuki mari minyikelo wa nyikela amen ticonference va famba Vazalwana loko va ku na conference a nga sali Vazalwana va na activities ta ku tala va hlangana tindhawini ta ku hambanahambana va stadium va fika va tala va bahuwa va yimbelela le ka thelevhixini va lo ntwi timali va humesa futhi u nga humesi mali ku fana na vona u humesa sala nga ha ri na nchumu amen va nyikela ni vukhume va humesa kambe a va hundzuki va avanyisiwile tikereke letikulu ta ku saseka va aka kambe a va hundzuki va avanyisiwile va hleketa leswaku ku va va katekisiwe hi mali i sayini ya leswaku va amukeriwile emfumweni wa Xikwembu tin'wani timali vo yiva amen va hleketa leswaku i sayini ya leswaku va right na Xikwembu amen i xipiriti xa vufarisi munhu wa koho wa ha dzoka esminiskete wa ha dzoka buruku ri n'wi manya ri n'wi exposa loko a famba patwini a nga languteki phela vavanuna mo ni byela swin'wana vamanana leswi vavanuna va nga ta ka va nga mi byeli vavanuna va ku tala n'wanuna wu endliwe hi Xikwembu leswaku loko a languta n'wansati a nga dzoka ngati a navela ene a ma va na timoni loko ko nga dzoki kahle u to navela u nge n'wi cinci ko va ku ye o fanekele a languta tlhelo kumbe hansi a languta kun'wana loko o langutetela swilo swi nga tshamiseka swi to onhaka amen loko van'wanuna a languta wansati a nga mbalangi kahle a nga naveli a wu nga ta va ni mindyangu amen na ha ta va nga tswariwanga amen se Xikwembu xi lo endla tano se a swi kona leswaku va ri uholi u to languta vavasati vo ka va nga dzokanga famba va languta a languta ni ti-pornography uholi a swi endleki wa suka etindlwini ta Xikwembu emoloko kwetsimo u ta n'wi sukela na n'wansati Xikwembu loko xi n'wi dizayine leswaku a kota ku attracta n'wanuna leswaku a ta kuma vukati amen xi n'wi endle tani n'wansati amen a xi n'wi endlanga fani n'wanuna xi n'wi endle a va wansati se wansati loko a lota attracta vavanuna hi madzokele ya ku timanyamanya se wa onha n'wansati fa nga dzoka kahle a nga ti expose na rhoko loko a yi dzokile yi nga n'wi manyi yi humesa emiri wa yena xisuti hinkwako loko u endla tani u le koswini a dzoka ni maburuku swi n'wi manyetetela u le koswini
Amen. I xidyoho hi ku loko va n'wi languta va n'wi navela vavanuna. Amen. Avanuna phela a va hembi van'wana na mbyana swi fana na mbyana. N'wana wa ka nga tivi xikwembu wo fana na mbyana. Loko a languta n'wansati a nga dokangi kahle wa langutisa hi kunene a navela hi kunene a oswa na yena. I n'wanuna wa ka nga tivi xikwembu. Amen. Wa ku tiva xikwembu a nga languti mathyaka swa n'wi nyenyeta u languta kule ku wa swi tiva leswaku i trap ya Satan. Amen. A nga languti u languta kule. That's why Satan fanekele ma tlhoka kahle. Mari Vazalwana denomination yi le ku gandeleni Satan. Denomination yi promote adultery na fornication. Eka denomination loko munhu oya a tiyivisile leswaku u lava ku khongela xikwembu hi tisa hundzuka u ta fika a wa mapa kwalaha a ta kuma ku va oswa hinkwavo na mfundhisi wa ku wa oswa. Amen. A kuma ku va oswa sweleswo a swi lavi xikwembu timbhisa ntsena ku dyondza ku ri white. Amen. I Vazalwana sweswo sweleswo swi oswa kaya. Amen. A va hundzuki mara minyikelo va nyikela va khongela hi tindzimi va ku khakhandara vandara va endla sweleswo. Swi tsariwile ebibeleni leswaku hi ta khongela hi tindzimi letintshwa na mina na yo nyuka ya tindzimi no ka ni nga khongeli hi yona vanhwini pfuka ni kote ku vonisisa ntiyiso leswaku bibele yi lo pfuni nchumu no sungula kwala ka n'wina ni sungula ku vulavula hi tindzimi mara nayo strong ngopfu ni nga khongela hi tona ta ripela tindzimi loko khongeriwa hi tona. Amen. Ba loko ndzi wanda xikwembu xa mina vulavula na xo hi tindzimi. Amen. Ya vulavula na Jehovha hi tindzimi hi twana hi vambirhi ha munhu o tshunela kaya lo ta nghenela a twa xikhongelo xa mina a nge swi twi leswaku ni rini ka ni vulavula na Jehovha hi vambirhi ya swi tiva. Amen. Leswaku hi vulavula yini. Amen. Say it's between me and my Lord because I'm not gift ya ku ti-interpreter. Loko a no vona gift ya ku interpreter ni vulavula hi to tindzimi kwana ya ni mi interpretela sweswi. Amen. Se bibele yi ri loko nga ri na loyi a nga ta interpreter tshamani hansi mi nga yima mi laha mahlweni vulavula hi tindzimi kahle a va nga khongeli hi tona a vo yima mahlweni va vulavula hi tona tindzimi masiku lava cincile se ku khongeriwa hi tona. Amen. A ri nga ri xidyoho loko va khongela hi tona mara vo ti abuse ngopfu. Amen. Alright, so vana va xikwembu Vazalwana i Vafarisi va nkarhi wa sweswi. Kereke va nghena minyikelo va humesa vukhume va humesa timhaka ta ti-building fund hinkwato va humesa tanihi Vafarisi lava va humesa tinxaka ta hinkwaswo swa le masin'wini hi ku a ku nga ri na ti-pension khale a ku nga ri ni ti-building fund khale a vuya va rhwaletela tihunyi va fika va ti nyikela kerekeni ni mapulanga ni timhandzi ni mabyanyi hinkwaswo ni switini va fika va foroma va nyiketa kerekeni. Amen. Hi ku mali a yi nga tirhisiwi a ku exchangiwa swilo leswiya. Amen. That's why va yitala va humesa tinxaka hinkwato ta vukholi mara justice I call judgment I call u yi veka kahle la u ri judgment la ka buku ya Luka and pass over judgment a va koti ku avanyisa leswo biha leswo lulama. That's why loko a dloke eburuku ya timanyilo u hleketa leswaku khongela xikwembu a dloke minisiketi hleketa leswaku a nga xi khongela xikwembu loko a siye mavele handle u hleketa leswaku a nga xi khongela xikwembu kata switano vo teka va divosana va nga heli. Amen. I xipiriti xa vufarisi lexi nga khoma etikerekeni ta Vazalwana i deception va le ku xisiweni. Bibele yi ri va na khombo yi vulavula hi judgment va na khombo because hinkwaswo va endla swa ku sapota swilo in the physical va swi kota ngopfu loko yo humesa invitation yi rhambetela Vazalwana hinkwavo nga kuma va pfuxa xiyindlwana lexa hela hi nga ha koti ngaku hi nga ha ringaneli la va tata mara va tata va nga hambalangi problem ya kona maswa kana i va ta va nga mbalanga xin'we xi tata xi behe tight ya ku fika laha hansinyana ka tolo xi ku xi khipa henhla xi ku tight xi ku xi khipa henhla loko xi ku rhama xi ku va bute va tivi ku va languta kwini. Amen. Xin'we xa ba minisiketi ya laha henhla ka matsolo loko xi wela hi foni xi nge swi koti ku rhama xi teka swi ta va swi nga tshamisekanga. Mfundhisi wa koho wa ta a beyini na skin jean loko mi n'wi languta mfundhisi wa koho a beye skin jean na thayi yi ku a dloke nyala henhla a dloke na kikezi bovola
loko mi ku yi swinengana leswi ndlungyana leswi na n'wansati mari n'wanuna amen mi twa mi basa amen mi twa basa ko va n'wi vita hi first name loko i Richard vito i Pastor Richard Pastor Richard kumbe va n'wi nyike title ya kahle ku Apostle Richard karhi a nghena va n'wi khomela ni bibele u dzaka ku fana na vo vasati lava swa ku i gay kumbe n'wana na mi nge swi tivi mi ta vona hi ring mi ku mi languta n'wisati wa ko hi loyi mi n'wi kuma na ya tibihile hi xisepeta amen i vutomi bya vufarisi rito ra Xikwembu a va na mhaka na rona ene rito ra Xikwembu a va ri twisisi rito ra Xikwembu va ri teka tanihi nawu phela eka nawu loko swilo swi nga tswariwanga constitution a mi nge swi endli phela mudzalwana a nga ta fika a ka wena a ku ni kombela va nga tsala straight kwala bibeleni lava nga buruku xidloko ni kombe kumbe a fika ku tata ni komba lava nga tsala leswaku miniskirt i xidyoho a ku kona phela ni kombe lava nga tsala leswaku miniskirt i xidyoho ta hluvula alright ni kombela va nga tsala leswaku ni nga humesi mavele ya mihandle loko mi mbarile ni nga humesi cleavage ni kombe mi ta pfala that's why va nge ku kumi la because bibele is a school master a va na nawu ku za va nga vi na nawu i ku nawu lowu a wu kona hala ndzeni ka vona amen va nge twisisi va lahlekile va lova mara exikarhini ka vona ku na vana va Xikwembu lava swi tivaka leswaku n'wansati u fanele a dyoka kahle a nga vi sexually attractive loko o za a va sexy a ri n'wana wa Xikwembu i mosi loko munhu a dyoka va sexy i prostitute yeleswo n'wana wa Xikwembu a nga dyoki ku va sexy ku va a navetisa ka swa masangu a famba u navetisa vamanso ka swa masangu u fanekele a dyoka a saseka kambe a nga navetisi vanhu swa masangu a nga naveti vanhu hi miri wa yena a nga mbalanga hi ku u lava ku tlela ni vanhu hinkwavo laha patwini lava hlanganaka na vona hi buruku ra yena ti-tight fit ku na xin'wana va ri legi in vuteni va ri na va le matamaka mi kuma va dzoketele va tiyeni minkava hansi swa ka sathana leswiya i ti-immoral clothing i mambalelo ya ku nyamisa ya vanhu va ka sathana n'wana wa Xikwembu u fanekele a fambela kule na swoho futhi tanihi vana va Xikwembu ni munghana wa ku dyoka tani mi nga vi na yena mi onha vunghana byebyo a xexelexo xo va ntsumi ya sathana ku ta onha laha misaveni ku ta oswisa vavanuna se edenomination tikereke te ta Vazalwana leti ti endleriwe leswaku ti endliwe hi sathana vanhu va hleketa ku va vite hi Xikwembu ti tlhela ti va anointa va yisa laha hi mintotso leyi ni masingita ya vafayafaya ni ti-gospel ka va swi endla leswaku va khuvanganyisa vaoswi leswaku va ta ringeta ku phasa ni vana va Xikwembu exikarhi ka vona exikarhi ka vona ku na vana va Xikwembu lava twaku ku vava vusiku ni nhlekani va ku mara a swi nga ta va tano vanhu va ka hina ekerekeni vanhu va dyoke kahle mfundhisi ye wa chumayela mara nga va byeli hi ta ku dyoka exikarhi ka vona ku na vana va Xikwembu lava twaku vava vusiku ni nhlekani hi madlokelo lawa ya vuoswi hi vanhu lava ku dyoka timiniskete ni ku timanyetela hi maburuku ni ku humesa ti-cleavage ehandle ku na vana va Xikwembu lava twaku ku vava a va swi tivi leswaku va ta endla yini siku leri va nga ta twa this message va ta swi tiva ku yes this is what I've been looking for this is the truth amen hi leswi a nga va swona and then loyi a nga rikiwa ka Xikwembu hi ku vito ra yena a ri kona ebukwini ya vutomi loko Xikwembu xi tumbuluxa misava a xi ri tswalanga hi vito ra yena hikuva a nga rhandza vululami loko a twa leswi a nge swi lavi amen a nge swi amukeli ene swi nge n'wi cinci hi ku a hi swa yena amen phela a hi swa yena leswi i swa vana va Xikwembu ni mi byeli leswi ku rin'wana ku hina vana va Xikwembu wa hi nga nwi byala ku za hi nga nwi byala a hi mhaka ya ku bibeleni ko vhese leyi nga byala xidyoho vafundhisi loko va vutisa va ka denomination
vo jikajika va va swi tivi ku sukela kwini na amen a yi kona na yin'we yi nge tani ku za yi nga ni byala i mhaka ya ku loko no nwa byala public relations ya ntirho wa Xikwembu yi ta onhaka swini swa byala i vaoswi loko munhu mo za vona byala a nwa byala ni vuoswa oswa a swi talanga munhu a nwa byala nga oswi ko va wun'we ka 1000 ya vanhu amen byala byi endla leswaku vanhu va nghena vuoswini byi endla leswaku vanhu va nga koti ku tikhoma byi endla leswaku vanhu va cinca mahanyelo byi endla leswaku vanhu va va ni vanghana va ku huma endleleni byala byi associated ni vanhu vo ka va nga tivi Xikwembu kahle byala byo va swakudya ku fana na cold drink mara n'wana wa Xikwembu loko o va xini xa byala a nge he vi n'wana wa Xikwembu na Xikwembu xi ta n'wi avanyisa etiheleni u ta ya hi mhaka ya yini xana hi mhaka ya ku byala byi onha mahanyelo ya munhu byi onha ni mindyangu byi onha swilo swa ku tala amen that's why vanhu va mabyala va nwa byala va karhi va oswa hala tikhoneni va hleketa leswaku Xikwembu xi ta va twela vusiwana hi siku ra makumu i Vazalwana vo ka va nga tivi Bibele va ri hi ta nghena hi grace hambiloko ni oswa ni ta nghena hi tintswalo hambiloko ni dakwa ni ta nghena hi grace a va yi twisisi va confuse matsalwa Bibele yi ri tano Bibele yi ri swidakwa hinkwaswo swi ya evuloveni swi ya tiheleni amen n'wana byala we Mzalwana dakwa oswa hi vona ku grace ya ku yi ta endleka a hi yimeleni ku helela tinyimpi ta mahetelelo ta Magedo hi ya ka judgment day hi ta vonana na we Mzalwana amen hi ta vona ku ya nghena ni vudakwa ni vuoswi na eka mfumo wa Xikwembu xa amen hi ta vona ku ri stepezana hi ta nghena na hi ta vona ku ri maburuku swi ta nghena na ye phasa wa buruku ra ku manya swinengana leswi hi ta vona ku u ta nghena na ni ku tokisa vugeya ri mfundi a tokeni tinopisi amen hi ta swi vona ku ta nghena na phela ni nge pfuli vhese leyi n'wana nga toki tinopisi loko a lo hanya nkarhi wa bolo a ni ta va ni chumele hi tinopisi hi nkarhi wolowo loko ve hi nkarhi wa Paul va vanhu lava toka tinopisi a mi ta swi vona kun'wana la ka Timothy la ka byela Timothy a ku ni vavanuna va nga toki tinopisi that's why mi vona a va byela la a ku ni vavasati a va tihlovise kahle hi moya ku olova va nga tibombisi ku tlula mpimo ene va tibombisa hi munhu wa le ndzeni hi munhu wa xihundla xa le endzeni ka mbilu hi vululami ni ku titsongahata va nga tibombisi hi swa le handle ntsena that's why swi tsariwile matsalweni va ku n'wanuna ka Deuteronomy 22:5 a nga dloki xa wanuna wansati a nga dloki xa wansati timpahla ta ko a to endla ku tigaweni kumbe nga ku i tirhokonyana mara ku ri na phetheni ya xinuna na phetheni ya xisati se Paul wa va byela leswaku n'wina vavanuna mi nga ti hundzulisi ntavana loko se manje nkarhi wu ya wu famba ku ya mahlweni ku fike ku tumbuluka eburuku hi mhaka ya ku i tradition ya xiwestern ri fika ri dlokiwa vavanuna ku ta va ta designer ra n'wansati problem ya rona i ku n'wansati emiri wa yena a wu fani wa wanuna sathana xi ri design ku loko a ri dlokile ri expose miri wa yena loko o buruka a ri lo design wo fana xiketi mpela ri nga expose miri wa yena a mi nga ta pfuka mi twe buruku ri tsandziwe ka hela mara buruku ri designiwe specifically ku va ri endla wansati a hundzuka muoswi leswaku n'wansati a ta xavisa emiri wa yena loko a ri dlokile swisuti hinkwaswo ni mindlumbu leyi swo manyetela kunene amen sathana xi xi tivile a xi zangi a xi tive ku lexo dizayina ra muhubuhubu xi lo dizayina mambirhi manharhu mara still na waya ngoku ma ri kahlenyana la milengeni ku mi languta hala kun'wana ya humesa hinkwako amen se xi dizayine special ku ri va tani that's why rhoko yi khoma la makahleni la ku swisuti leswa n'wansati leyi a swi fani swa n'wanuna swi humele nyana loko swi ka swi khoma la tinyongeni buruku ri onha swilo amen that's why rhoko yi kahle that's why loko va dzoke swiketi swin'wana a swi tshamiseki kahle vavasati van'wana va na miri lowukulu loko a dzoke rhoko swa tika nyana amen se ma swi vona vana va Xikwembu se swi lava va dzoka kahle vana va Xikwembu amen hayi hi mhaka ya ku vito ra xo i buruku hayi hi mhaka ya ku xi nghenisa milenge mimbirhi ku fana ni le ra n'wanuna
xiboho xa ku i mhaka ya exposure. Amen. I mhaka ya ku va ri hlula munhu wa vonikela loko a hloke buruku. Ku vonikela hi xikini a hi nchumu. Amen. Wa vonikela miri wa yena xi expose. Amen. Shape ya n'wansati yi designwe ku yi va sexually attractive. A shape ya n'wansati yi designwe ku a va sexually attractive. Yi voniwa exihundleni hi nuna wa yena ku va ri xihundleni. A swi voniwi hi vanhu mapatweni. Amen. Se va endla hinkwaswo va swi endla mari va kala judgment. A va swi koti ku avanyisa between right and wrong. Lack of judgment i Vafarisi. Lack of judgment i Vazalwana. U fanele u n'wi rizinela nhloko yi pasa. U komba n'wi jikakisa tivhese ta 100 ku ri ku a swi twisisaka leswaku miniskete i xidyoho. Hi ku u kala judgment. He lacks the spirit of judgment. Emihleketweni ya vona i spirit xa Vazalwana. Amen. So ni kombela vana va Xikwembu message lo a wu twaka a wu amukela a wu teka a ya wo hangalasa a lwa ni xipiriti xa Vazalwana ku nga Vafarisi bya namuntlha. Amen. Tikereke leti ta mavito ti nga tumbuluxiwa va Jack Fire Tabernacle, Hamilton Matebula Fire Tabernacle, Richard Mushwana International Ministry. Sina mavito ya so ya ka Satan. I mavito ya xivandzana emirini wa xivandzana. A va rumongi Xikwembu va hembila ku va va thletetela mavito lawa. I mhaka ku xipiriti lexi nga le ndzeni ka vona xa va susumeta leswaku va tshati kereke mavito, leswaku va ta hetisa vuprofeta bya nhlavutelo. Hi mhaka ku vito ra xivandzana i vito ra kereke, nomboro ya xivandzana i doctrine ya kereke. Loko va nga thwi vito va sala na doctrine ku fana na leswiyani ya mikombisa ni ku va Jehovah Witnesses. Kereke ya vona a yi na vito. Later Day Saints a va na vito. Seventh Day Adventists a va na vito. Mari dyondzo ya vona i nomboro ya xivandzana, because nomboro ya xivandzana yi le endzeni ka mombo. Messiah King James yi ri the number of the beast in the forehead, not on the forehead, in the forehead. Loko va fika va yi translate va yi vonyile liya ya xichangani va ku emombeni a fanele va ti endzeni ka mombo hala ndzeni ka byongo bya munhu emihleketweni ya munhu. Amen. Hi laha nomboro ya xivandzana ya kona i doctrine ya ku hambuka ya Satan. Amen. So a doctrine leya ku hambuka leya Satana leyi yi kona tikerekeni leti. Amen. Tin'wana a ti na mavito mari ti khome yini a doctrine ku nga yini nomboro ya xivandzana. Loyi a nga ri ki na nomboro ya xivandzana kumbe vito ra xivandzana a nga pfumeleri ku xava hambi ku xavisa. Amen. Sweswo leswi nkarhi wa tribulation. Amen. Tikereke leta mavito hinkwato leti i tikereke ta Satana. I Satana nga endla leswaku ku va ni mavito. That's why ni ti-doctrine ta ko ti hambukile. It's a sign number 1 ka Revelation 13. Loko va hi kombisa a doctrine ya Satana ya xivandzana, the sign number 1. Amen. Xi na mavito mirini wa xona, phela miri wa Kreste a wu na mavito. That's why loko hi vona hala ka hlavutelo va vulavula hi xinyimfana, a va ri xinyimfana xi na mavito mirini wa xona. Miri wa Kreste i kereke misava hinkwayo. Kereke ya Kreste misava hinkwayo a yi na mavito ku fana na ti-tattoo. Amen. Mari miri wa xivandzana u na mavito ya tikereke emisava hinkwayo. Amen. Va ri karhi va hambuka, va karhi va dyondzisa etidyondzo ta ku hambuka, va ri karhi va dyondzisa vavasati leswaku va nga ha hloniphi vavanuna va vona. Va teka wansati va teka mhani mixana va ku mfundhisi wa mina my pastor. My wife is my pastor. Swi na sense man. Mfundhisi i murhangeri, the head of a church. Nsati wa mina a nge pfuki a ri nhloko ya mina, mina ndzi nhloko ka yena. Le kaya le mutini wa mina leyi ni kwala. Amen. A head of a church is a man. Amen. Ku nge vi wasati. Se va vonyetele va onhetela hi tidyondzo ta ku hambuka ta madimoni. Va tlhela va vula leswaku Xikwembu i vunharhu bya tilo. A swi kona ebibeleni lava nga tsala leswaku Xikwembu i Trinity. Evunharhu bya tilo vo lo tumbuluxa hikuva va nga yi twisisi Matewu 28
verse 18 loko va khuvula hi vito ra tatana ni ra n'wana ra molo kwetima va hleketa leswaku xikwembu xinharhu ku na xikwembu n'wana xikwembu tatana xikwembu moya swa ku yini swo leswi u phupula ngopfu mani xikwembu i xin'we ya swona xikwembu i munhu wun'we i xikwembu ya Jehovha Old Testament ro dloka miri amen yesu loyi a famba switarateni leswiya swa Jerusalema i xikwembu hi xiviri vukwembu hinkwabyo byi laha ndzeni ka munhu loyi a fambafamba laha he had the Spirit of God in fullness. The Spirit was not given to him in measure. It was given to him in full. Amen. That's on the Shikwembu with a small g. I'm a small God. Amen. Shikwembu with a small g. G-O-D. Shikwembu. Shikwembu. Small letter, no capital letter. Amen. Amen. But with a small g, mwana wa xikwembu i xikwembu lexi tsongo nyana hi mhaka ku molo kwetsima u nyikiwa ka hina hi mpimo eka Jesu a nga nyikiwangi hi mpimo vana va xikwembu i xikwembu loyi a rila i miri lowu xikwembu a xi nghene ndzeni ka wona eGetsemani amen se vana va xikwembu a hi fambeni hi ya chumela this gospel do or die a hi fambeni hi ya chumela this gospel leswi endlaka leswaku van'wana va twa ntiyiso lowu kambe va nga wu teki i mhaka ya leswi vanhu va nga riki brave. People are not brave enough to accept the message of God. Amen. Vanhu va chava ku lahlekeriwa vanghana na vaxaka va chava ku disappointa vafundhisi ni vanhu se mina a ni chavi I am brave, braver than a rock. Amen. U ta n'wi kota njhani munhu wa nga chavi ku fa xana hi ku mi a ni chavi ku se munhu wa ku chava ku fa a nga swi kota ku ni face na how can you face me? Go chava ni rifu ni vafundhisi va ku va chava rifu va chava any little thing va chava that's why va rhandza mali that's why va lava ku hanya fresh so u chava ni ku tikhomela bibele loko ta tlakuleriwa bibele a hi xidyoho khomeriwa bibele lo bihi mara u hinkwaswo la ku ta endleriwa swona amen amen no tikhomela ni bibele amen so no vula vhele ku ri va rhandza swilo leswi swa le henhla hinkwaswo u rhandza ku va ni malandza vanhu lava faka va malandza a ye vanhu lava hinkwavo hi mhaka ya ku a nga tivi xikwembu u rhandza vukulukumba ye u ti hundzule xikwembu amen vanhu va swi landzelela va hleketa leswaku va khandzela xikwembu kasi va gandzela Satana amen a ku ri eLuka 11 hi te verse mani kambe hi verse 42 ya na yi vona yi pfurile bibele verse 42 verse leyi fana ni yin'wana yi nga le ka Matewu 23 verse 23 amen ya Matewu 23 yi ri justice laha va nge judgment loko ni nga hembi yi ri justice loko ni nga hoxisi hayi loko ni nga hembi ku hemba a na ni hembi loko ni nga hoxisi yi Matewu 23 verse 3 laha ka judgment yi tirhisa rito justice loko ni nga hoxisi tin'wana ti-version tirhisa justice but the correct way is judgment amen vanhu va tirhisa judgment not justice amen because judgment i ku va munhu a tiva ku hambanyisa ka leswo lulama leswo biha it's the power of discernment amen a kota ku avanyisa se vanhu lava va koti ku avanyisa va na power ya discernment because va na moya wa xikwembu va na moya wa Satana hosa hi katekisi a hi yimeni milenge